imbere ridufashe kwaguka. Rero mwami Yesu bane nawe umugirire neza kandi umubashishe muri byose. Turasabira ituze kugira ngo twese twumve. Kirogoye hari igihe ahuza abantu ntibumve, ariko mwami Yesu ijambo ryawe reka tugira amahirwe twese yo kuryumva no kugira ngo turyakire neza kandi rigira umumaro munini mu mutima wacu. Bana natwe kandi tubashishe muri byose mwami Yesu. Amen. Makofi kwa Bwana. Bakoze imirimo yose yakozwe aha, Imana ihabwe icyubahiro. Naje mfashe umwanya nshimira Imana yabanye natwe mu safari twari dufite, yabanje n'abandi bose twagendeye umunsi umwe na Revera tutari dufite gahunda zimwe. Turashimira Imana ko turi hano kandi. Amen. Ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Abantu benshi ndi twateranye nabo nimugoroba kandi byinshi babivuze. Rero turashimira Imana cyane. Indirimbo zaririmbwe n'ibikorwa byakoze. Turahapore inshuti n'abavandimwe. Iyo twari turi twabonye ama message menshi y'abavandimwe babuze abantu. Pole cyane. Pole, mukomere mwihangane cyane ko muri abakristo mwabonye amahumure menshi kugeza n'uyu munsi. Imana ibakomeze. Rero turabakiriye muri uyu mwanya. Abasigaye ku rugo bateguye ino gahunda ya kesha, Imana ibahumugisha. Si twari tumaze iminsi tutaza mu makesha ko n'ibyicaro byinshi bamwe byagiye bihinduka. Nuno twasanze izikereza izo. Sinzi ukuntu muzobigenza bakaza kare. Muzobyiganeho n'aba bantu kuza kare ni byiza. Ubu neza dore saa 7 ziruzuye. Ariko n'abakesha botangira kare. Abasaza rero muzotwirukana. Bizoza bikomera. Twaje kare biratinda nyine, ariko aho bikorewe Imana ihabwe icyubahiro. Mfite amagambo atari menshi cyane, narabisengeye, Imana ibafashe kubyumva. Amateka y'isezerano risha avuga ibihe bitatu by'abakristo bigenda bigaruka. Muri Yesaya uwigishije ku manywa yahabuze ibice 9 bavuga umwami uzavuka, imbaraga, icyubahiro azaba afite. Abariko bigenda yaravutse. Amen. Umurimo yari yaje gukora wo kuducungura arawukora. Amen. Arangije kuwukora. Sorry cyane. Asiga isezerano ko azadusigira umufasha uzabana natwe. Yarabikoze. Ahabwa icyubahiro. Rero ndashaka uyu mugoroba muri iyo introduction ntoya ntanze kuvuga mwuka wera mu butatu. Murabuze ubutatu. Harinde Mana Data, umwuka wera. None se umwuka wera ni gute? Abaye iki? Imana Data, Imana Umwana, Imana umwuka wera. None mwuka wera abaye iki? Ko muri ko mushukira? Abaye abaye Imana. Kubera tutigishijwe ibintu byinshi tubitindamo tuzi ko ariko kuri, ariko ibyinshi tubikora mu marangamutima. Ariko mwuka wera
uwabyinnye cyane akaba yo kwikubita no hasi akaba yoterana haleluya ijana ashobora kuba bimwe ari amayemosyo kuko umwuka wera ni Imana igaragara ikorwaho ifite amarangamutima yumva kandi igatekereza kandi igakora. Amen. Nisubira kubona umwanya wo kubwiriza ibi bintu nzabitsindagira cyane kugira ngo abantu babyumve kuko yanabivuzeho muvuga butumwa. Hari ibigaragara ku muntu wahawe mwuka wera agashaka kubyerekana ku muntu kugira ngo umuntu agire icyizere ko yahawe mwuka wera. Amen. Nabyo ni byinshi cyane. Hari ibyo yagiye avugaho. Mwuka wera ashobora ngo kuza nk'umuyaga, biranditse muri Bibiliya. Mwuka wera ni munini cyane. Mwuka wera ashobora kukuvugisha izindi ndimi njewe nkazumva undi ntazumve. Amen. Hari nabiko mbisoma ibindi 16 indimi ziza zikora kuko umuntu wakiriye mwuka wera hari icyo umukoresha. Amen. Mwuka wera aragukoresha, ni mwarimu, ni umwigisha wacu, ni umuyobozi wacu, ni umufasha. Amen. Rero inshuro nyinshi twagize ngo umuntu uvuze ku ndimi ngo yahawe mwuka wera n'ibimenyetso bya mwuka wera, ariko mwuka wera ni Imana afite. Bwana sifiwe. Harya nafsi ni iki mu rurimi mu Kinyamurenge? Ubugingo buzaburemera n'ubugingo. Mwuka wera ni nk'uko umuntu afite ubugingo. Amen. Butaboneshwa amaso y'umubiri. Ko ndashaka ngo mbanze mbivuge bukeya mbone kubabwira icyo nshaka kuvuga. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Rero umuntu wotinda kuri mwuka wera kubyo ntimuzamuna nk'urugero. Mwuka wera ashobora kukwandikisha amandiko. Ni mwuka wera wakwandikishije amandiko, ariko si we wanditse amandiko. Amen. Mwuka wera agahundi muntu kubona ibiyanditsemo. Tiwumva ko ari umuntu karakwereka ibyo ibirimo. Siyo kitu. Mwuka wera ntabwo ari ikintu. Oya, mwuka wera ni Imana. Afite ibintu byose biba mu Mana. Haleluya. Bwana sifiwe. Uyu mwuka wera turiko tuvuga, iyo umuntu awufite, amen, awuhabwa. Iyo umuntu awufite awuhabwa gute? Amenya ko awufite gute? Umuntu amenya ko ayoborwa na mwuka wera gute? Bwana sifiwe. Paulo yandikiye Abagalatiya arababwira ngo muyoborwe n'umwuka. Avuga imbuto z'iki? Z'umwuka. Nukuvuga ngo uwayoboye agira icyo atanga cy'umwuka yagiye yabyerekana. Kamere nayo iyo umuntu ari uwa kamere agira ibintu bimuyobora. Nukuvuga ngo aba bantu niyo tuzadukora ibi bintu ngo twanezerewe ngo umwuka yaje, ariko uwo hagarara hari yagatera igipimo kivuga ngo ese uko tuziranye hano uriya muntu byinye nabiri yakoze n'ivy'umwuka hari uwo kwa mahakana tutagiranye ikinyabufura. Wanasifiwe. Kuko hari ibimenyetso by'umuntu ufite mwuka wera. Hari umuvuga butumwa nigeze gukurikira yawugereranyije n'umuntu utwite. Aravuga ngo umuntu utwite ibyo ari byo byose kugeza kuri aba batoya barabizi.
haruzi urwara irekwe agahugwa ibintu byo umuntu wese habe n'umwana mutaza yamabona ko umuntu uriya muntu yahindutse sibyo uretse abo mu rugo wo bihita nk'abakecuru kamama revera haniwe nuguhita bimenya nuguhura n'umwana w'umukobwa umaze icumwe rasamye akama bimenya kuko afite ibintu bimuhindukaho. Amen. Nukuvuga ngo n'umuntu mu muntu reka ariko mwita kugira ngo ubyumve cyane. Bwana sifiwe. Yabigereranyije n'umuntu twite. Icya kabiri uriya muntu ngo iriya ndizimubuza kurya ibyo ashakawe akarya ibyo ishaka. Munyumve Bwana sifiwe. Akaba yo kwanga kurya umutsima ariko akarya amakara cyangwa urusenda. Arabaza bakunda urusenda yarubura akarira. Ibintu bya bindi ureba bikakaye birura cyane kubera iki murimo nico kigira gute kimutegeka. Icya gatatu abantu bose bayita babibona uko igenda ikura niko abantu bose bagenda bagira gute bamubona akaja ahabona. Rero mwuka wera neza ibyo bintu bitatu ku muntu w'umukristo bigomba kumuranga. Ntabwo mwuka wera twovuga ngo ye n'indirimbo zirimo ariko nizanyuma kuko indirimbo ni impano Imana iduha yihana abapagani. Umuntu ashobora kuyikoresha akiri umupagani. Ibi y'umwuka ryari iyo nyiri impano yabaye umunyamwuka. Tugire gutya haleluya. Bwana sifiwe. Twongere tugire gutya haleluya. Twongere amen. Bibiliya imwita Imana. Bibiliya mu byakozwe n'intumwa ibice bitanu uri ushaka vuba yahabonye umurongo wa 3. Mbabwira iki kintu n'ikibintu nka bitanu mvugaho nama nicara kugira ngo nze kubaha umwanya mutarambirwa. Ariko ibice bitanu ibyakozwe n'intumwa n'umurongo wa 3 ahantu neza byerekana ko mwuka wera ari Imana yogira icyo akora. Amen. Niyo abantu bamwigana ikindi gihe bakavuga ngo n'umwuka wera wabayoboye ari amaranga mutima. Kandi ndi mubona ubushize nariko nkivuga iwacu Bibiliya iravuga ngo ntimukababaze mwuka wera. Kubabaza mwuka wera Bwana tugire gutya haleluya. Ntimukababaze umwuka w'Imana mwahereweho kubafasha. Yaza kukibabwira muraza kugikuramo nasoma kubera ko mwuka wera arepresenta. Timubona hari ibintu byinshi par de méthode physique tuzadukora ziwacu twamenyereye zo mu ntegenge tukagira ngo n'umwuka wera wabikoze ariko ibinyoma. Kandi benshi muri twe Bibiliya izamvuga ngo nico gituma basinziriye bakiriho kubera ikibigana iby'umwuka kandi atari umwuka wabivuze. Kuko umwuka wabuze ko Imana izoza kaza yovuga ikinyoma. Imana yobesha nimba itobesha ni gute umuntu wavuze ngo avugishijwe n'umwuka kandi atavuze iby'Imana. Habe n'abamuzi bamuziho ko atavugishwa n'iki n'Imana. Uwo muhagurutsa akababwira ngo navuga iby'umwuka mubwiye tubitegereze. Mfite igitabo cyanditswe n'umupadiri w'umutanzania witwa Deogracias biri no mu gutegeka kwa 2:12 18:22 haravuga ngo ikizokubwira ko ari umwuka w'Imana wavuze azovuga ngo eje imvura izogwigwe iyitaguye uwabivuze aba yabeshe. Tuzitondere cyane uyu mwuka yaravuze ngo nintagende timuzobona ikintu cy'ingenzi kizobana namwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Kuko mwuka wera ni uzotuyobora akatwereka inzira neza nyayo igana ku Mana. Icya kabiri ngo azadusabira
ngo akatunihira n'iminihita itavuga. Ariko murumva akazagira yamara umuntu akajuguma ngo mwuka wera aravuze ya ni wowe ubikoze. Tugire gutya amen. Mwuka wera uyu turiko twizihiza uyu munsi nyuma y'iminsi 50 Yesu ababwiye we arababwira ngo nzabahorereza umufasha. Umunsi azamuka gutya timwahasomye muraza gusoma iki gice cyose cya mbere kizakozwe n'intumwa mukirangize ni yayo makuru yose ari ko ndabona ninja gusoma turabura umwanya ariko ndaza gusoma ho gatoya. Tugire gutya haleluya. Yesu ngo amaze kuzuka kubera sinawe wari warabi ibyari byarahanuwe kuva kera kuva kuri Yoeli imyaka 900 mbere yuko Yesu aza aravuga ngo azaza uwo umwuka wera azaza kuri mwe muhanura imyaka 900 kive iratambuka. Yesu araza akora imyaka 30 akora 30 yongeraho 3 ngo asohoze gahunda ziwe ayirangije abona gutangwa uburenganzira bwa mwuka wera. Arababwira ngo wo azaza kuri mwe kandi uwazaza ngo azaba umugabo wo kumpamya. Bwana sifiwe. Tugire gutya haleluya amen. Hari uwahabonye hasome mbabwira ukuntu Bibiliya ivuga ko ari Imana. Hasome. Petero aramusubiza ati aramubaza ati Petero aramubaza ati yego Ananiya niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubesha? Niki gituma Satani yujuje umutima wawe kubesha? Umwuka wera. Kubesha iki? Umwuka wera. None abaye urusaku. Niki cyatumye ubesha Satani akuzuza uburiganya bwo kubesha mwuka wera ngo amaragirwa gite arafa kubera yabesha iki? Yabesha iki? Mfashe iki koti gacacu ya nanje kiraje Imana ifashe inshuti yaje. Tugire gutya haleluya. Ninde niki wariganije mwuka wera abantu kuba njo maana mumezo hofika kwigana ibinyoma by'abadayimoni kubera batakuze habe n'umureba uri mu gusanga yaba ari umugabo habe n'uburere buri sanzwe bw'umuntu ngo ikizayikubwira uwo muntu ngo agira desobedience habe no muri sanzwe agira uburere buke kubera ikimuyobora atari mwuka wera. Mwuka wera ndiyo tanga umuntu uburere buke. Bwana ziviwe amen. Maranye indirimbo ndi mu kuvuga ngo abandi cyo babonye nje nico nabuze Imana kuyishaka nkayibura kabisa kaba hirya hino reba imbere n'inyuma nkayibura. Mwuka wera ntizi indirimbo no kugenda nyiririmba iyo ntari kumwe n'abandi. Iyi nzira iraruhije kubinyuramo tizoroshe. Inzira iraruhije kuyinyuramo tizoroshe. Haleluya. Inzira baririmbye ngira ubwoba ngo ntekereza abagabo bapfuye bazira ino nzira bakererwa inkero abandi bicwa urupfu rubi abandi batabwa mu muriro barasha abandi barakatagurwa abandi bahabwa imbwa abandi bacanira umudugudu. Ndatangara n'uwo mwuka wera turiko tuvuga ngo turi mwuka wera tubabarire. Bwana zipiwe. Mwuka wera Bibiliya izivuga ngo ni Imana yo gucaha ni none ujugumye gutya abonye Imana oya habe n'uwitereye cyane kandi nabyo ubikoze hari igihe yo bikora yabonye ki Imana. Hari majesty umubiri wokora twabonye ki Imana ayo na majesty ariko mwuka wera Bwana sifiwe. Umuntu wibye ni gute yovuga ko afite mwuka wera? Bwana sifiwe.
tugire gutya haleluya. Wakristo 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 wanahesabu miaka bali mwenendo wao haukamiliki. Dela alobali dali malisa silekre uokovu wako chunguza moyo wako umuntu w'umujura nukuri kose tarakira mwuka wera. Nishake nze kugarukira naho nigire gato yambabwire anazo wasiri na sifa zile za Mungu mwuka wera za umilele. Bwana zifiwe. Amen. Uyu twatuvuga ngo ni mwuka ngo wabimbwiye ya ni kamere isa n'umwuka kubera ariko twabimenyereye ariko si umwuka wabivuze. Amen. Amen. Bwana zifiwe. Amen. Bwana zifiwe sana. Amen. Ese nkiyo twemeranijwe ikintu hano mwitorero tureke icyacumi tureke amaturo turemeranije Bwana zifiwe tuzotanga amafaranga 1000 wese yo gufasha umurimo w'Imana. Hari ufite ikibazo siko tukunda kuvuga reve kama avuga ngo ya Imana ibafashe asante muzamure tubasabira umugisha tugasenga. Ese iyo umuntu atayatanze abakoze iki? None ubeshe gutyo yamara gasirimba cyangwa agakora ibisa n'ibyo umurimo w'Imana agakora upa mu sengero cyangwa akitwa revera cyangwa pasteur aba yuzuye umwuka w'Imana. Bibiliya mwumva amakuru yo mu ijuru tuvuge ngo amen. Amen. Tugire gutya haleluya. Haleluya. Ejo bundi nariko mbisoma mwuka aravuze ngo indirimbo ngo mwite indirimbo zera ngo nibiterane byitwa byera ngo simbibamwe ngo kuko bene ibyo biterane ngo sibyabera banyiri kubikora simbazi ku mpamvu ziye kuko ikiranga Imana ni mwuka wera nico yadusigiye nk'ikimenyetso kigira gute kimuranga mu bantu kugira ngo abone mashambu yuri kuvuga abona mwuka wera muri mashamba. Tibyoroshe ariko tuzakire mwakira ijambo ry'Imana. Bwana zifiwe. Amen. Mwuka wera ahana hari ibintu bitatu mwuka wera yavuze ngo naza muri mwe. Yohana aravuga ngo ikintu cya mbere mwuka wera ngo aza yemeza nk'umuntu ari naco cazanye Yesu ngo azamwemeza icyaha cye. Faze ya mbere iyo mwuka wera ataratunga ku ntege nke zawe iyo zigeze aho abandi bazibona kurya uba warapfuye muzamusigara mubirwanirira nukuri ndimubona icyasenye si cyabisenye kuko nubundi ndibyari biharaka gasa kuduhoramo kaza kamera nk'agashururu ko muci akakabateye gripe nukubera abantu bataraba umwuka binjiye mu rusengero rwihishwa baza gutata umudendezo w'abana b'Imana kandi umurizo wabo uzutera abandi gripe no guhuma amaso urusaku. Ego kweli. Iyi nzira iraruhije kuyinyuramo tizoroshe. Shobora kuba ari ibyo bagushigikiyemwo wibeshe ko ari ukuja mu ijuru. Abagabo bose bakiye muri ino nzira bayikiyemo bakururuka bitoroshe bikomeye bakururuka. Maze iminsi ndi mukubyibaza ngo ese intambara dufite hari uwabibaje ngo ese nizo umwuka wera intambara uvuga ufitanye n'abantu nyinshi urebe ko ari izirwanya umwuka ariko nyinshi nizo dupfa bya kamere. Mwuka tumwakira ryari? Twakira mwuka wera nyuma yo kwakira agakiza. Iyo umuntu yakiriye agakiza iyo umuntu ashatse
icya kabiri ni ukwakira inda. Iyo umuntu yakiriye agakiza, agatungwa n'itara ry'agakiza, agakiza ke muri je ningene na umutima uraririmba kuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu ndirimbano munezero. Haleluya! Bwana sifiwe Bwana. Itara rya mbere Mwuka Wera azakora ku muntu bwa mbere ngo aza kwemeza intege nke zawe, apaniza abandi. Tugira amaso abona abandi, wewe amaso uzoyabwire ngo huma, tukazubona abandi wibone, kuko niwe uri kuja mu ijuru. Ntabwo ari urukururano. Niyo ibingibi turiko tubicama, ariko hari ijuru ry'abera iri banaka bagiyemo ba mushuti wacu. Iri juru rirahari, tuzoritahamo, kandi ni ijuru ry'abakiranuri. Icya kabiri ariko natanga ngo Umwuka Wera azaho umuntu gukiranuka. Mwuka Wera azatuma wewe ukiranuka. Wewe wazanye imvururu mu itorero kubera intege nke zawe. Bari hamwe kandi bahuje iki? bahuje umutima. Umwuka Wera ngo abona kugira gute? Abona kumva. Umuyobozi w'uru rugendo dufite waruta. Abagabo nka Bamosi bariko bananirwa kugera ku isezerano, bivuganiye n'Imana, baravuga barumva, iravuga barumva, barasubizanya n'Imana, ariko ngo bigere gusa kukumubwira ngo ndiyumvise neza ivy'Imana yavuze ngo akora ivyiwe. Imana iramubwira ngo nsinzinjira mu gihugu cy'isezerano. Namara mwebwe muri ko tugenda dukurura n'imyanda yose, twanduje abantu, twanduza n'ibiti, twanduza n'igihugu twajemo. Nukuri kose umutinyi, ntabwo ari Imana yavugiye muri wewe, n'ivy'iwanyu na kamere yiwanyu, ariko hari Imana mu ijuru. Bwana sifiwe. Izivugisha abuzuye Umwuka Wera. Bwana sifiwe. Haleluya. Nubwo Mose yavuye umuyobozi w'uru rugendo, umubabaro ni mwinshi, ubutayu ni burebure, Kalebu na Yosuwa muriye, Kanani tuza tugeza. Kubera abenshi baje hano ari urubyiruko nshuti zanje, murambabarira, ubu butayu ni burebure. Bwana sifiwe sana. Amen. Ubu butayu ni burebure cyane. N'ubutayu busaba kwiga. Si urugendo wobona abandi ngubwo batangiye kugenda ngo bakurikire. Apana, bisaba kubanza kumva, kandi ukumva neza. Ugatega amatwi n'ibihe. Timuruzi ibintu byinshi biranga kutayoborwa n'Umwuka Wera. Ni ibituza dukora. Habe no kuvuga gusa ngo twasezeranye ko saa 2 tugomba kugera hano, tituyigere, tuba twamaze kuriganya Mwuka Wera. Ariko kubera twize nabi tukagira ngo ntitwakosheje. Kandi uwo mubwira kamsanga yarakaye ngo none bamwe akamayitera umujugujugu ngo nejo sinzoza. Tukaja kumwinginga. Mwuka Wera we. Rero harya nariko mbabwira ukuntu Umwuka Wera Bwana ziviwe. Amen. Tugire gutya haleluya. Haleluya, haleluya. Umwuka Wera. Hari ibintu abantu bageze mu mbaraga za Mwuka Wera batokora.
ubushize nariko mvyigisha ibintu bine Paulo yavuze avuga n'ibindi bine biza biranga umuntu wuzuye umwuka wera. Iyo ufite ibyo bine umwuka wera azarwanya ibindi bine biri muri wewe bitari mwuka wera: uburakari, gusharira, umujinya, kugomanwa, gutukana. Ibi ni ibintu biba mu muntu utarakira agakiza. Tega amatwi tugire ucyame. Amen. Gusimbuka turasimbuka nta buja ukera. Ibi bintu bine Abakolosayi ibice 3:8 uze kuza kuhareba. Ibi bintu bine: gusharira, uburakari, umujinya, kugomanwa, gutukana. Ibi ubifite ntiyaje kuri Pentecost yogira Imana ikamugeraho, ariko ntari ko yizihiza kuko ntarayibona. Amen. Tugire ucya haleluya. Amen. Ibiza bimugaragazaho ngumva ikintu ngo azakora, azaba umuntu wo kubabarira ibyaha kubera yagize gute yababariwe. Icya kabiri ngo agira kugira neza muri we. Abantu bazama umuntu akavuga ngo ubwo ari kwa nyanaka urabibona. Icya gatatu Bwana sifiwe, ngo agira imbabazi, agira umutima wiki w'impupwe n'imbabazi. Icya kane cyarantangaje. Bwana sifiwe. Amen. ngo kwishiraho ngo umutwaro w'abandi. Ngo akavuga ngo ese kabiriya kuriya bari mu kubohereza amafoto y'abamba abubusa namwe mukayoherereza abandi, ni wewe mubikurutu wabikoze. Imana ishimwe kuko nta wo ritinyuka kubinyoherereza nzambyumva hano hanze hano n'ibindi bitukana. Wewe batutse umuntu nawe ukabifata ukabimwo, n'umwuka wera uzobumutumiye se? Reba yo maso ya Revive ubumutumiye uburozi, ubumuteye uburozi, wamara ngo muri abakristo kandi kukwishiraho icyaha cy'ubu ukababarana n'abandi bababara. Noneho twebwe umva kurikira, abakristo buzuye umwuka wera nibo babaye indirimbo yo guhana ibyabaye ku bandi. Kandi bamwe muri mwe basangiye indirimbo, basangiye umwuka, bari hamwe mu mwanya umwe kandi bahuje iki mwuka wera. Abona kugira gute? None se yomanuka gute muri bo bariko baryana? Yomanuka gute uwo mwuka wera? Ntabwo aha twaje kubeshana, si n'igipindi twaje guterana, si no kugira ngo bivuge ngo ejo twarakesheje. Oya, zotumarira iki se? Bidufashije iki? Muzokuramwe iki? Sivye imvune kandi niyo mwari mufite irahagije. Azabonekera wamukunda atakiri mu ruhongore, azabari mu ijuru ku ngoma iburyo bw'Imana ihoraho. Tuzamwikubita imbere tumusinge zanyiteka ryose. N'abantu ngo bishiragaho imitwaro y'abandi bakarara ijoro, Bibiri iravuga ngo bababarana n'abababara. Abo nabuzuye umwuka wera ngo bakishimana n'abagize gute nabishimye. Murebe ko ari ryo torero turimo. Bwana ziviwe. Nguwo mwuka wera siyo nyaraka za Roho Mtakatifu, hapana. Siyo maonyesho ya Roho Mtakatifu ngo ameandika karatasi, hapana. Hizo ni nyuma sana. Matendo kwanza. Ngo ikintu natangaza ngo bazabishiraho ngo imitwaro y'abandi. Urugenzi rwabo ngo ruhora ruvunwa n'abandi. Nico gituma Paulo yagezaga avuga ngo ntibabashaga kwicara, ngo ntibarindaga n'ubuzima bwabo, ngo kubera gukunda abandi, ngo bitanze rwose bavuye inyuma, bakazamubwira ngo azagenda shikafe, akavuga ngo biramaze.
ariko ikindi kiriko kinjana i Roma nukuri sinohagarara ngo ndeke ngo nsubire inyuma nzagenda nishake wewe kuravuga gusa ko bazomfunga ariko ntegerejweyo niki n'urupfu kubera gukunda abanyeroma bigatuma agenda azi kandi ko azagira gute azapfa tugire ucya haleluya Haleluya. ngiye gusoza ndekere gutyo Mwuka Wera ashobora byose Mwuka Wera azi byose Mwuka Wera aba hose Bwana sifiwe Amen. rero twebwe twatugenda nzabivugaho tugaragaza ibimenyetso bya Mwuka Wera twagira ngo Mwuka Wera niwe oya Mwuka Wera ni Imana yavuze ngo kubera iki wabeshe Mwuka Wera kubera iki uzubesha Mwuka Wera kuraza kuririmba utari umuririmbyi kuko umuririmbyi w'Imana n'uwuzuye umwuka wiki w'Imana angalia mahali kwenye uko habe no mukazi kawe uzorebe ko kaguhamye ku mukristo nuko tutogira ingendo umunsi umwe n'abashumba ngo tuzogende tubasura tuye tubaza mu maofisi mukorera mwe mwabaze ngo jameni ngo uyu ni mukristo hari umuntu wigeze kuja ahantu ngo ashikaramubwira ngo kuna ndugu yako amepita hapa ngo ameniambia ngo ni pastor ngo lakini sio pastor wa Mungu ngo ni jina tu kubera amatendo bari bamubonyeho kandi iryo zina hari utoryitwa hari nabitwa Yesu sabantu si ko atari bakuyeho na Mwuka Wera wovuga ko akubaho ariko ibimugaragaza kuri wewe uzobirebe ko bibamo Bwana sifiwe Amen. ana asili za kimungu ni ubutatu butagatifu uwo niwe Mwuka Wera ibintu 9 biza biranga Mwuka Wera uzihirisho uliowekwa wazi kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ndeka mbivuge nihuta hanyuma dusenge sose anaweza kuona moyoni azareba mu mutima Abaefesi bice 4 umurongo wa 30 icyakabiri anaweza kufariji nico gituma nza nkunda no iyo ngiye kubwiriza cyane ngo mukiriyo nza mbabwira ngo tugiye guhumuriza abakristo ariko utari umukristo tiyohumurizwa kubera tuvuze ari ihangana kuko hari nabandi ruhande rwe bapfushije batari abakristo ariko batiyahuye ariko uwuzuye umwuka w'Imana tuvuge ngo amen Amen. haleluya Hallelujah. Bwana ziviwe Amen. hata hawaimbe hata hawafanye ibada anaweza farijika kwa juu neno la Mungu niko ndani yake abigishwa baramubajije revera yabaye nk'uwakora baramuwaza ngo siyo nzira tuzoyimenya gute arabaseka cyane arababwira ngo ayiwe muzoyimenya gute kandi muri ko mumbona ndi muri data na data akaba muri nje none ko murabaza inzira mbari imbere inzira nukunyemera inzira nukwemera Mwuka Wera ubajije umuntu ngwese ngo atafarijika aje ngo kwa jungwa Meria sana siyo atabonye abantu bamufariji ariko ari umukristo yo humurika tugire gutya amen Bwana sifiwe cyane icyakabiri cha gatatu anaweza kuongea Roho Mtakatifu anaongea leba dindali farita uwuzuye umwuka Wera undi akamubwira ngo urabuze ngo rekeruko kuko Mwuka Wera muri twe n'imvugo twigaze kunezerwa ahantu turaye muri hoteli na Jacques turanezerwa twari dufite ikaramu twari dufite iki ngo tunezerwe turanezerwa ngo tunezerwe nandikisha urutoki kuri ku musego nuko nariko nandika uwacaguma gusobanura ibintu tuzosanga ku ikanisa ry'Inyanza zose uko ari bine byarabaye nta karamu nta kintu twari dufite turi mu cyumba muri hoteli Gihinda Muyaga twari tunahaze si twari twiyirije ubusa ngo twandika amandiko ya Mwuka Wera akaongea Mwuka Wera yovuga ariko anataka utakatifu
azabemeza ibyaha byanyu no gukiranuka. Ndio. Ababwira amateka yuko umwami w'isi yamutsinze. Uwo niwe mwuka wera. Si uko twataramye cyane tibikabe no kuzoza muja kubirwanisha ngo muri fellowship ngo twadutarama cyane ngo turi benshi, usanga turi bake. Anaweza kufikiri, azatekereza, azadutekerereza. Mwuka wera anafikiri, ana unafsi, afite ubugingo uko we gutekereza. Mwuka wera arabirusha inshuro 10. Cyo gituma azaduha gutekereza, ngo aduha gutekereza neza nk'ukwa Kristo. Bagenda bifuriza abandi ibyiza uko bagenda mu rugendo. Cya gatanu, anaweza kuomba. Mu Baroma 8 umurongo wa 26 waturebere ariho dusoma kugira ngo twihute. Undi wahabonye Yohana 14 ubutumwa 26. Roho Mtakatifu anaweza kufundisha. Ngiye kurangiza 18 Abaroma 8 umurongo wa 26. Bibiri iravuze gutya ngo Yego data. uko niko n'umwuka adufasha, Ndiko umwuka dufasha mutege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ariko umwuka ubwe niwe udusabira neza kubera agahinda kenshi aniha ibiniho itavugwa. Amen. Amen. Kurumva kwaza dusabira Ikome. None uwo ngo wovuga ngo ni umuyaga. Oya. Wo mugereranya n'umuyaga n'amazi n'ibisukwa n'ibindi byose. Ibyo nibyo bamaze kukuku. Yigeze kumugereranya muri Ezekieli ngo n'amazi. Kaza mupimisha iki? Amazi ku muntu. Mu bugombambari. Mu mavi. Mu rwambariro. Mu gituza. Ngo ageraho umwuka wera. Ngo ndiwumva ko azakura mu muntu. N'umwana. Akakura kazamuka karwa kagera ku kigero gifatika. Ngo akageza aho amazi ngo amute. Ngo akageza aho ategekwa na mwuka wiki. Ntituri abacu ngo tugire gute? Utwigenge. Twakabaye dusohoka. Ari mwuka wera udusohoye. Twakabaye twirirwa. Ari mwuka wera utwirije. Twakabaye turirimba. Natangaye hari ahandi zababwira muzotangara ngo mwuka wera buza ba Pawulo kubwiriza. Tumuzamona ko inshuro nyinshi mu birwanirira n'abandi gupfa kuririmba gusa. Kuririmba. Hari umunsi umuntu uyobowe na mwuka wera yokama kugira ngo uyu munsi nduje muri korali kuko ntukwiriye kuririmbira Imana utarabanje kwikiranura niki n'Imana cyangwa hari impamvu z'Imana. Kandi Pawulo ibyo byose nta cyamunengaga gusa ngo yaramubwiye ngo nugera hari ngo ntukabwirize zabivugaho usibiri ukanyamanze tu. Bwana sifiwe. Amen. Umwuka wiki wima si ibintu hapana na amayere yina nuko bishoboye. Soma Yohana 14:26 Injili. Winjiri. Hanyuma tusenge. Yohana 20 14:26 14:26 haravuze gutya ngo amaze kuvuga atyo arakebuka abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yego. Yesu aramusubiza ati, yego mugore, urarizwa n'iki? Yego. Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashamba. Karamwigisha ibyo bari babwiwe ko ari umurinzi wiki w'agashamba bariko bavugana. Iwe ndiyibukaga ko ku munsi wa gatatu azagira gute? Azaba yazutse anatufundisha.
nabari abagabo babiri b'Emausi Yesu yarababwiye ngo mwabagabo banasifiwe tivyanditswe kubera abantu batazabiga ntibaza bamenye ibi bavugwa yicarire kubera umwanya ichakarindwi anaweza kuzuia nushaka ari usoma ibyakozwe n'intumwa 16 no kuri 6 hanyuma muhaguruke dusenga Imana 16 no kuri 6 bizakozwe n'intumwa yego biriya uzabucyango ukeye banyura mu gihugu Furugiya banyura mu gihugu Furugiya Nigaletiya babuzwa n'umwuka wera kuvuga ijambo ry'Imana kuvuga apana kuvuga makuru apana ibingibi uzuja kuvuga ugasanga ururimi rwago bwera ugiye kubeshora undi babuzwa na mwuka wera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya komeze bekeraho babuzwa na mwuka wera kugira ico bagira gute anaweza kutuzuia kuongea na tena kuongea nini neno la Mungu apana ya manjwa kuko ari yayo ni kamera bikuyoboye ndabwo ari umwuka w'Imana kaja kubeshera ngo umwuka w'Imana ngo yarayo usinifite Bwana zifiwe haleluya Bwana zifiwe haleluya turacari kumwe zamura ukuboko turi kumwe ndebe turi kumwe Bwana zifiwe rero kubera mwuka wera ari Imana Bwana zifiwe twitukaze tubabaza mwuka wera washizwe kuri twe kubika imenyetso Bibiri ibuza abagabo guhirimbiza imisatsi muri mu kuyiboha aho ariko mukaza kubera ibingibi ninde utobikora azi kubikora mwuka wera muzosome mu ijambo ry'Imana hari ibintu byinshi ducaho mu ijambo ry'Imana ni mwuka wera Bibiri izivuga ngo iyi ni impumeko y'iki y'umwuka ngo ndimukitwara uko mushatse kugira ngo mwinezeze ubwana kandi Bibiri izivuga ngo twe tubikorera kubw'abandi benshi bashiki bacu bari mu gusana bataye umurongo bari mu kwigana isi ngo niba abantu bababona ko ari beza kaba ariho baboneka ari babi mwuka we Bwana sifiwe ngo kunyunguza abandi Bwana sifiwe nzareka kurya iki inyama kunyunguza abandi nzareka gukora bimwe nkunda Bwana sifiwe kubera nyobowe na mwuka w'iki w'Imana kari ibintu umuntu areka ngakambara ipataro ntibikabutura ntibe n'ipataro kubera ngo akenewe mu rusengero agakora ibyo ariko akora ariko bitari byamuka wera niko kurwanduza ahubwo mwoza muririmba izindi ndirimbo naona pendo kubwa mno natoka kwa Mwokozi wangu nitele kama maji mengi yatembeayo baharini. Haleluya Bwana sifiwe mwuka wera si umuntu ngo aducaye kandi ni ukuri ni mwuka wera ugucashe niyo ubibonye ko ari nshi bizokugiraho ingaruka igihe ntakihari kuko mbivuze nyobowe na mwuka wera. Amen. Abantu bataje inshingano zo mu rugo tibayobowe n'umwuka wera. Umugabo uzi kubita umugore ni ukuri ndayobowe na mwuka wera. Kwirwa batongana inzu yabaye nk'ikibuga cy'umupira. Ntabwo ari inzu y'abadayimoni. Ariko inzu y'umwuka wera ibamwe ubugwaneza. Naho hari ibintu byinshi twogenda dupima ubuzima bwa mwuka wera ku buzima bwacu. Bwana sifiwe. Amen. Tugire gutya haleluya. Haleluya. Twongere amen. Amen. Mwuka wera twashiriweho nk'ikimenyetso. Mwuka wera ni umufasha. Mwuka wera ni umuyobozi wacu. Mwuka wera ni Imana.
iyi nzira iraruhije kuyinyuramo byoroshye inzira iraruhije kuyinyuramo byoroshye ubwo Mose yapfuye umuyobozi w'urugendo Kalebu na Yoshua nabo ntibakiriho ariko dufite baruta Yesu niwe ubaruta. Amen. Simameni tumalize. Kuna wimbo nimeambiwa tukaimbe hii mwaka. Murana yisi yarambye tuzoyiririmba uyu mwaka wose. Siku zinapita hazirudie nyuma, tujiweke tayari, Bwana Yesu anakuja. Niyo turi mu mahimba atubereye ari conforme kubera ubwinshi bw'ababidufashamo, ariko hari mwuka we iwe udusaba kwihana ibyaha no gukiranuka, kandi udusaba kumenya amateka yuko Imana izaza guca urubanza. Bwana sifiwe sana. Ngaho yitugenda imbere hanyuma nsenga Imana. Muramba bari ukoresha umwanya munini, sorry. Nanje sinjewe kuzamuka kuri sentitire. Siku zinakuja azirudie nyuma, tujiweke tayari, Bwana Yesu anakuja. Siku zinapita azirudie nyuma, tujiweke tayari, Bwana Yesu